Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu, sila esithulela khona izinto-ke ezenzeka emculweni kamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ulokhu avele njalo-ke laphana umculi we-hip hop ikakhulukazi kuma-artist kamaskandi-ke laphana ubig zulu, njengoba namhlanje-ke sibone-ke ividiyo-ke etrendayo-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana laphana khona-ke ecula-ke laphana esestudio berekhoda behlangane noThuthani umfokandlovu, bese kuba-ke ugatsheni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Njengoba sazi ukuthi ugatsheni-ke uzokhipha-ke laphana ngawo-ke umhla ka-9-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke kulindeleke nokuthi-ke iphume-ke ikhava-ke namhlanje-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni kula maqhawe njengoba ahlangene-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana ku-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cindezela subscribe, cindezela nebhele ukuze uzohlezi uthola njalo ama-update uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude, sithi siyabonga.